Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa satong pagbaklay, anenterong albay kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Good afternoon, brothers and sisters. Today is the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rocked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. Please kneel. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O Sacred Heart of Jesus, I place For- all my trust in you. for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You mark his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gifts of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion,
In the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession in the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of St. John Paul II to St. Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in the hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen.
Oratio Imperata, mamibi laban sa mga bagyo as iba pang kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan na sinautob an sa imong kabotan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibotan, nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaga ding kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ang satuyang mass intentions. Thanksgiving for all the blessings by Alan Velasquez in honor of St. Jude by Isa Sales. Thanksgiving also offered by Catherine Santiago, Arlene Berdin, Mariby Lensoco, Jesus Bermida and family, Melita Martinez, for passing the PLE by Jeka Adornado, for passing the physician licensure exam by Dr. Emmanuel Obanya, for the gift of life of Edeline Manzano by Manzano family. Special intention offered by Lynn Romero, CJ Del Barrio, Justine Del Agua, for the gift of life of Michelle Jimena by Lily Reytana and family. Special intention offered by Ronel Olier, for USCIS petition approval by a devotee to pass the exam for citizenship of Jesus Lorena by Shira and Jesus Lorena, to pass the exam of Jerome Michael Teodoro by Espinas and Teodoro family, for successful nursing board exam of Alain Faye Erebete by Lynn Erebete, for good health of Mendoza family by Mendoza family, for healing and fast recovery of Gregory by Mendoza family, for Mary Ann Abunda and Ken by Abunda family, for healing and fast recovery of Armando Francisco by Francisco family, for guidance for MJP for the upcoming NMAT exam by SM Burgos, for the eternal repose of the following souls, for Quirino and Orlando by Sandra Tan, for Lorenzo by Anonymous, for Silverius Sr. and Lydia by Mr. and Mrs. Ernesto Samaniego and family, for Domingo by Arevalo family, for Charles Nico by Castelo family, for Josefina by Realubet family, for the soul of Grace and Leo by Manlanget family, for Edgardo by Edra, for Querico Jr. by Olaguer family, for Pablo by Tony and Eve Balacano, for Nilda and Bienvenido by Mary Ann Toledo, for second death anniversary of Alice by Aimee Domlao, for Adelina by Abunda family, for Sarah Wena and Alain by Abunda family, for Lilian by Joan Manjares, for Agustina by Francisco family, for Pilar and Alfonso by Armenas family, for Anelia and Ambrosio by Manigbas family,
For Rebecca by SLR OWD. For Salome by Belen Miheliano. For Salome and All Souls by Duque family. For Ernesto Sr. and Amelia by Dichosa family. For Elmer Sr., Adeliba and Aldin by Grace Guerreña. For Rodolfo Jr. by Rosemary Asaituno. For the soul of Gerson, Los Biminda, Mado, Elena, Dolores, Camilo, and Ryan by Lopez family. For Jaime Jr. by Asuran family. For Andy by Gianan family. For All Souls by Mary Agnes. For the soul of Rita by Ryan, Gian, and Christina. For Joffrey by Saong family. For the soul of Margarita and Helen by Salvador, Balde, and family. And for all the souls in purgatory. Banwaan ni Diyos, tindog po ang gabo sa sinawito niya to ang awit sa pagpoon. Inapod namin balang, tinipon maging surod, sa Diyos na sa tungkang tubos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon, sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa aldaw na ining Biyernes, mantang kita sa rong komunidad nagtataong ondra, kisan Padre Pio, ipinagsaselebrar man po niya to ang memorial ni San Ignacio de Antioquia, sa rong obispo asin martir. Siya ang enot na nag-introducir kan tataramon na Catholic bilang baga designasyon kan mga komunidad nin Kristiyano. Obispo na nagdusay kan sa iyang buhay sa ngaran kan pagtubod, kaya siya sarong obispo asin martir naging kasalihid ni San Pedro sa Antioquia bilang sarong obispo. Kunyan tanganing kita po gabos na uyarik di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsolsolan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak, manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sagkod paman, na nagpagayon kan banal na hawak nin sa imong simbahan, sa mga pagpahayag kan mga banal na martires, warasan, namimibi kami, naan kamurawayan ngunya nin pasyon siring, na nagtatao kisan Ignacio nin danay na kadakulaan, maghimo man para sa mo nin danay na kalasag. Huli kay Jesucristong kakurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo,
Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Anuman ang masabi tadapit ki Abraham na samuyang ginikanan, kung si Abraham naging matanos sa bagsikan sa iyang mga gibo, igwa siya nin ikakapaabaw-abaw, alagad bakong sa atubang ni Diyos. Hulita nasasabi sa kasuratan, si Abraham nagtubod sa Diyos, asin sa bagsi kan pagtubod na ini, siya naging matanos. Kun ang tawo nagtrabaho, ang sa iyang tandan, dai ibinibilang na pabor o grasya, kundi bayad na dapat itao sa iya. Alagad kun ang tawo mayong ikinakapahiling na gibo, alagad nagtutubod sa Diyos na makakagibong matanos sa parakasala, ining sa iyang pagtubod, iyo ang pinakamatanos sa iya. Siring man ang sinasabi ni David, paladan ang mga tawo na ginibong matanos ni Diyos, dawa dai nin mga gibo. Paladan ang mga tawo na ang mga karatan pinapatawad, na ang kasaklan pinapara. Paladan ang tawo na dai sinasala nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon nin kahurasaan, asin mapapano ako kan kaugmahanin sa imong kaligtasan. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon ni kahurasaan. Asin mapapano ako kang kaugmahan sa imong kaligtasan. Paladan ang tawo na ang kasaklan pinapatawad, asin idtong ang karatan pinapara. Paladan ang tawo na dai sinasala nin kagurangnan, idto na ang puso dai nindaya. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon ning kahurasaan. Asin mapapano ako kang kaugmahan sa imong kaligtasan. Ansa kong kasaklan ipinagbuyboy ko sa imo, dai ko itinago ang sakuyang katampalasan. Olay ko, ikukumpisal ko sa kagurangnan ang sakong kasaklan, asin pinatawad mo ang sakuyang kalapasan. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon ning kahurasaan. Siring mapapano ako ning kaugmahan kan sa imong kaligtasan. Mag-ugma kamo sa kagurangnan, asin magrukyaw, kamong mga banal, mag-awit sa kaugmahan, kamong mga matanos an puso. Mabirik ako sa imo kagurangnan sa panahon ning kahurasaan, asin mapapano ako ning kaugmahan kan sa imong kaligtasan. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo, Diyos nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan si imo kagurangnan. Rinibong tao ang nagkakatiripon, nagsusuro-usuan, si Jesus nagpuon pagtaram, enot sa iyang mga disipulos, maglikay kamo sa libadora kan mga Pariseo buot sabihon ang pagsaginsagin, daing natatahuban na daing dapat ipahayag, daing natatago, na daing dapat maisihan, hulitaan sinabi kan banggi,
madadangog pagkaaga, asin an hininghing sa kwarto, ikukurahaw sa ibabaw kan ato. Ngunyan, himate ako nindo mga katuod. Day ka mo matakot sa mga minagadan kan hawak, asin day ng ibang magigibo. Sasabihon ko sa indo ang dapat nindong katakutan nindo an may kapangyarihan sa paggadan, asin pakatapos isugba sa kalayo. Iyan ang dapat nindong katakutan. Bako daw na ang 5 dignos ipinapabakal sa nagkapirang sentabo sana. Alagad ni saro sa sainda nalilingawan ni Diyos. Sagkod ang mga buhok kan sa indong payo bilang gabos. Kaya day kamo matakot. Urog na mahalaga kamo kaysa gabos na dignos. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangan. Pagomaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Yan. Sa tuya daw na i-relate ining sa tuyang ebanghelyo ngunyan sa selebrasyon o memorial ni San Ignacio de Antioquia. Ang enot na mensahe na buot ipasabot kay ni sa tuya, iyo ini, na ang pagtubod na maisog o daing takot, iyo iyan ang tunay na pagtubod. A faith that is fearless is a kind of faith that is real. Si San Ignacio, saro po ining obispo, sabi ko kasubago, alagad, saro siyang martir. He bravely faced death. Inatubang niya ang kagadanan na may isog nin buot. Lalong-lalo na, kan siya sinintensyahan na magadan. Aram nindo so sa iya pong pagkagadan, ipinaon siya sa mga leon, sa mababangis na mga hayop. In fact, his last words was, sabi niya, marhay nang magi akong pagkaon kay ining mga mababangis na hayop, tasinda an madaras ako para ni sa Diyos. They will bring me closer to God. They will bring me to reach God. And I suppose that is not foolishness. That is a kind of faith with a backbone. O kaya, dahil siya nabuhay, susog sa istorya kan sa iyang buhay, natighanap ang convenience or comfort, nabuhay talaga siya na pano nin isog asin conviction na patutuohan an sa iyang pagtubod. And this gives us the impression na ang tunay pala na pagsunod sa satuyang kagurangan mga tugang, nangangahulugan na kita, we should stand up for Christ, even if it costs convenience, even if it costs our life or reputation, or even safety. Ngunyan, kadakol ang natatakot na patutuohan ang sa indang pagtubod. Kadakol ang natatakot na magtaram kan katotohan. Kaya maging testigo sa nasa ICI, dapat maging state witness. Yan, takot sindang magsabi kan katotohan or even to live as Christian in public. Nagahanga ako minsan, pag nakasakay ako nin bus sa Manila, may mga members kang born again that would come up the bus. Minsan, nagpipreach there and there. Sabi ko, ano daw kung may mga Katoliko man na siring kay ni ano? Pag nagsakay ka sa jeep, magtutukdo ka, kantataramo ni Diyos. Sabi nga ni San Ignacio, mismong mga tataramon niya, sabi niya, live first as Christian before you use the name Christian. Mabuhay kang una bilang Kristiyano bago mo sabihon o gamiton ang tataramon o ngaran na Kristiyano. So, kaya pinapagirumdum kita ngunyan ni San Ignacio na ang pagiging Kristiyano bako sa napo sa ngaran. Ang pagiging Kristiyano dapat mahiling sa satuyang espuwerso
Nahanda niya tong idusay an sa tuyang buhay sa ngaran kan kagurangnan. Ta sabi niya, an kadakulaan daapo kan pagiging Kristiyano mahihiling kung an Kristiyanong iyan ikinakaungis kan kinapan. So kunya ng nga panahon, sabi ko po nga ni, nowadays we are afraid of little things, scared of little things. Mawaran sa nanin connection sa wifi, malibong na ang payo, takot na, mag-brown out sana, kulang sana ang like sa iyang post sa Facebook, gari, nagluluya na ang buot. Kaya magayon nining pagirumdom, ini mismong agi-agi, asin buhay po, ni San Ignacio, nagpapagirumdom asin nagsasabi sa tuya, day kita matakot na mawaran kita nin pandok sa kinapan. Matakot kita kung mawara an sa tuyang pagtubod. Ikadua, ang Diyos pinapahalagahan ang lambang saro sa tuya. Lalong-lalo na itong mga pinapasipara kan kinapan. Episil Bicolon, God counts what the world discounts. So, dahil iniintindikan kinapan, importante sa mahal na Diyos. Kaya nga ginamit niya ining image kang dignos asin buhok. Daing dignos na nahuhulog sa daga, na daing napapansin kan Diyos Ama. Ang gabos na buhok sa sainong payo bilang na kan mahal na Diyos. Para sa kinapan, we may seem ordinary. Pero para sa mahal na Diyos, we are precious beyond measure. Kaya sabi niya baga po, digdi, dahil ka mo matakot, urog na mahalaga ka mo kaysa gabos na dignos. In other words, God never forgets us, especially in times of fear and in times of suffering. Kaya arog ki San Ignacio de Antioquia, inaapod po kita, we are called to trust that our lives are secure in the hands of a loving Father who never loses count of His children. Kaya, rumdumon ta permi ining sa iya paarod, asin katukduan. Lalo-lalo na para po sa iya, ang mabuhay para kay Kristo, iyo ang mabuhay na daing takot. To live for Christ is to live courageously. To die for Christ is to live eternally with Him. Let us not be afraid of the lions of the world when we know within ourselves that we have Christ in our hearts. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Idinudulog niya
Pamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Ang dulot nin sa mong devosyon, magkanigo lugod sa imo kagurangnan na nag-ako kisan Ignacio, trigo ni Kristo, malinig na tinapay, sa pagsakit nin pagkamartir, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, hulita ang dugong pinabulos kan palada na martir, na si San Ignacio de Antioquia, sa pagpahayag nin pagtubod sa imo ngaran, sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan an kabagsikan, asin pinapakusog mo an mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kay bakan gabos na angkeles, sa Santos Padagos kaming nagseselebrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, 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 Ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit at daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladalan ilaligid sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan ikan ang gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak kasinduko kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom ka ini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkalagan mo kagurangnan, ipinapamaretanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinakaya, sa kuda ikaw mahagdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba, ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatongan kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan insiring sa langit. An sa mong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglahom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Wag isnab, tihiras niya to sa lambang saro, anin akong katuninongan. Smile and peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara. Para kan mga kasaalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kang kinaban, tawi kami ning kataninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Anawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi
na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, ang langiton na tinapay na inako mi sa kafiestahan ni San Ignacio, magbago, asin magwara sa mo na maging mga Kristiyano, sa ngaran asin sa gibo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa indo kapos. Nagpapagirumdum po ako na magpuon sa Domingo, mapuon na po sa tuyang mga misa novenario every 5:30 in the afternoon, except during Saturdays and Thursdays. So, 6 o'clock. So, kaya, imbitado ko po kamong magpartisipar sa tuyang mga misa
novenaryo, magpuon sa petsa 19 hanggang petsa 27. Asin, imbitado ko man kamo sa fiesta, petsa 28, kaining bulan na Oktubre. So, 5:30 p.m. po sa tuyang misa kon celebrada. So, salamat po asin laom ko sa indong presensya asin partisipasyon. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton, asin maherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Our signs today we claim. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with beautiful you. Good evening. So let us pray the Angelus. It's already 6 o'clock. The angel of the Lord. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh And dwelt Among us, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us pray for us, O Holy Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it Was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it Was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Good evening, and thank you po. Good evening, Father.